će izabrati 3 najviša psa u drugoj FC grupi. Eto i sami vidite da je to najbrojnija FC grupa i zaista najteža za sudijski žiri, jer puno imamo, evo tu se pridružuje i nemačka doga Harlekin boje. Tako da će sudijski žiri zaista imati puno posla i bit će dosta većanja oko 3 najviša psa. Pravilo igre od svih FC grupa prvi odlazi i kasnije od svih tih prvaka, 10 najviših pasa iz 10 FC grupa. Delegata naše izložbe, dr. Mahmud Al-Dagistani, izabraće 3 najviša psa koja će biti na današnjoj 14. izložbi, znači predstavljeni kao 3 najviša psa izložbe. I evo po primanju pehara za prvaka rase, očekujemo uži izbor, a koliko ovde vidimo već se nalazi veliki crni šnaucer, Doberman, evo tu je Rottweiler, tu je šampaninac, koliko vidim i nemački bokser. Žiri ide na uži izbor, pa kasnije ćemo vidjeti u jednom širem krugu. Evo, sudijski žiri se zahvaljuje ostalima, znači ostaju bokser, nemački šampaninca, Doberman, brown boje, veliki crni šnaucer, Rottweiler i Bernardinac. Po izlasku ovih rasa kojima su se Dobro je, Makso, ne mrdaj ga! Evo, ne bi bilo loše da sada malo pogledamo detaljnije.